Dakle, tretman botoksom može biti fantastičan, može zaista napraviti refresh i onaj wow efekt kada vas neko vidi s jedne strane, a s druge strane može napraviti i onaj efekt zgražavanja wow, vidi i ona je uradila botoks. Dakle, gde je sad ta granica, o čemu se radi? Pa radi se o tim finesama. Znate, kao što svi možemo da uzmemo olovku i da nešto nacrtamo, ne možemo svi da napravimo baš savršeno delo ili idealan crtež. Dakle, i ovde su potrebne ne samo poznavanje anatomije dobro, već i dobra veština i estetski moment onoga ko radi, kao i onoga ko želi da mu taj tretman bude urađen. Botoks nam može napraviti zaista fantastične efekte. Od toga da vam podigne lateralne rubove obrva, da vam otvori pogled, isto tako i da vam spusti ako je previše podignut. Imate dosta ljudi koji imaju spušten prirodno lateralni rub obrve i kada dižu čelo gore, unutrašnji rub obrve se podiže na gori, kao kada imate smajlića koji je tužan i smajlića koji je veseo. U ovom slučaju tužni smajlić može biti veseo smajlić i kod takvih osoba botoks fantastičan efekt pravi. Međutim, kod ljudi koji prirodno imaju već naglašen podignut lateralni rub obrve, mora strogo da se vodi računa i kod njih može doći do takozvanog veštačkog efekta. Dakle, ne mogu se standardne tečke bosti isto kod svih pacijenata. Ipak postoje nijanse. U radu botoksa također ne treba ići na to da se baš zamrznu sve borice, sva mimika na licu, jer onda opet čovek izgleda čudno, pogotovo kada pričamo o muškarcima. Muškarci zaista moraju da zadrže određenu vrstu mimike, a složit ćete se da mimika koja je potrebna na muškom licu nikako ne može biti ista i adekvatna onoj koju zahtevamo na ženskom licu. Tako da su to opet finese koje zahtevaju iskustvo i da se voli ovaj posao.